I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Intokoto lenkulu angithathele ithuba nginibingelele nginemukele ke sihlokwane sethu seRhapsody yamaqiniso. iRhapsody yamaqiniso ngeyoncwadi yokukholwa yawo wonke amalanga lebhalwa ngumfundisi lomkhulu umfundisi Chris Oyakhilome DSC. Lamhla ke lilanga lelihle kakhulu ngomgcibelo othi nge-30 umfundisi usipha sihloko uthi unempilo lensha nendalo lensha ligama lenkosi Malibongwe. Umbhalo wethu wekuvula lamhla siwuthola encwadini yaThimothi wekucala sahluko sekucala levesi lesiphohlongo kanye nelivesi lemfica lekufundeka kanje. Uthi kodwa siyadi ukuthi umthetho ulungile nangabe umuntu awusebenzisa ngendlela lefanele. Asikhumbule ukuthi umthetho awubekelwa bantu labalungile ligama lenkosi Malibongwe. Yaqala ke umfundisi uthi wake wafunza yini eBhayibhelini ukuthi umthetho neqiniso tawo wachithwa. Nawufunza kubaseFesu sahluko sesibili livesi le-15 sithola ukuthi ngemuva kokuchitha emtimbeni wakhe butha ngisho umthetho wemiyalo lobe usetimisweni khona de wakhela kuye lolu hlobo lolubili lube ngumuntu lomusha munye kanjalo ende kuthula mayibongwe inkosi. Ngakho ke njengoba sewube ngumKristu lemiyalo lethi ungebi noma ungabulali naleminye lenjalo ayisasebenzi kuwe ligama lenkosi Malibongwe. Uthi ke umfundisi nakachubeka chaza lokho kusho ukuthi ungeba yini cha futhi emahlandla la enkulungwane cha lesizathu kungasasebenzi akusiko ukuthi kweba nekubulala kuvumelekile kunaloko kungobe kuKristu unempilo lensha indalo lensha lengebi nalengabulali uwesigaba lesisetulo mayibongwe inkosi. Nawufunza ke kubaseKorinte bekucala sahluko sesithupha nelivesi le-11 uthi kodwa nagezwa kodwa nangcweliswa kodwa nemukeleka kuthi nilungile egameni lenkosi Jesu nangamoya waNkulunkulu wethu mayibongwe inkosi. Uyachubeka ke umfundisi uthi nakalele sikufunze kulombhalo lezivule ngawo umthetho awukakhelwa labalungile kuKristu ukulunga kwaNkulunkulu. Ngakho ke umthetho awusiwo wakho umthetho bewuwebantwana bakaIsrayeli labehluleka kugcina babona imiyalo njengemithetho ekuhlonishwa hayi njengempilo kodwa livi laNkulunkulu likuphila futhi ngebuKristu siphila livi ngobe sidelwe livi sinempilo yelivi mayibongwe inkosi. Uyachubeka ke umfundisi uthi nakasinika sibonelo uthi ngesikhathi inkosi Jesu ikhuluma lamagama ithi umuntu ngeke aphile ngesinkwa sodwa kodwa ngalolonke livi laNkulunkulu bekangedami kuhlonipha bekachaza indalo yakhe ekulunga. Oh haleluya. Futhi ngesikhathi athi ungayilingi inkosi uNkulunkulu wakho bekuyinchazelo yebungoye bakhe kanjalo uma ufunza ungabulali noma ungebe kuyinchazelo yendalo yakho yekulunga. Oh haleluya. Uthi ke umfundisi ngekutalwa kabusha ulungile futhi ungcwele ngakho ke akuhambisani nendalo yakho kweba noma kubulala kunjengalokhu lokusho iBhayibheli nawufunza kubaseKolose sahluko sesithathu ufunza ilivesi lemfica nelivesi le-10 nakuthi ningakhulumelani emanga ngoba senikhumule umuntu lomtsala kanye nemikhuba yakhe futhi senembethe umuntu lomusha lo wakhiwe kabusha elwatini waba ngumfanekiso walolo mdalile mayibongwe inkosi. Acizelela ke umfundisi uthi sizathu sekuthi lithi ungakhuluma emanga kungenxa yalo longuye wena udelwe uNkulunkulu namoya weliqiniso uphila kuwe makakhadinyuliswe uNkulunkulu. Uthi ke umfundisi unendalo lensha ledalwe yafuta uNkulunkulu ngekulunga nasebungcweleni lobungibo ligama lenkosi Malibongwe. Oh haleluya. Ngicela ke ukuthi sisho umthandazo ndawusho emva kwami lamagama babe lothandzekako. Ngiyabonga kungenda lolungile kuKristu Jesu
ngihamba ekukhanyeni kwekuthi ngibani kuNkulunkulu. Ngibuswa ngumthetho wamoya wekuphila kuKristu Jesu. Ngihamba ekulungeni futhi ngiveta simo saKristu ngaphandle kwekusebenzisa amandla. Amen. Nawuchubeka nesifundo lamhla ufunza incwadi yabaseFesu sahluko sesine, ufunza ilivesi le-24 yogcina evesini le-24, bese ufunza incwadi yabaseKorinte besibili sahluko sesihlanu, ufunza ilivesi le-17 kanye nelivesi le-21. Uphinde ufunze kubaseRoma sahluko sesithupha bese ufunza ilivesi le-4. Lamhla-ke nawu usebenzisa lihlelo lekufundza iBhayibheli ngeminyaka munye utawufunza incwadi yabaseKorinte bekucala sahluko se-14 bese ufunza incwadi yeTaga sahluko sesithathu nesahluko sesine. Kepha-ke nangabe usebenzisa lihlelo lekufundza iBhayibheli ngeminyaka lemibili utawufunza incwadi yaLuka sahluko se-14 bese ufunza livesi le-41 uyogcina evesini le-48. Uphinde ufunze nencwadi yaSamueli sahluko se-18 ligama leNkosi malibongwe. Ngithemba ukuthi nalamhla nibusiseke kakhulu sifunza sihloko sethu lesifundisana kangaka. Inkosi inibusise nibe nelilanga lelihle. Amen. Themba ukuthi ubusiseke kakhulu safunza nathi incwadi yeRhapsody yamaqiniso. Kungako sikunika leli thuba ukuthi nangabe ufise kwenta Jesu Kristu ukuthi abe inkosi yempilo yakho, ungashona ngomthandazo emva kwami, ukholwe ngenhliziyo yakho yonke uthi Nkosi uNkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami enkosini Jesu Kristu, indodana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa ukuthi wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa ukuthi uyaphila lamhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami kusukela lamuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakathe. Ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngekusinzisa impilo yami. Nyalo sengumfana kaNkulunkulu. Haleluya. Nangabe usho lo mthandazo ngicela ukuhalalisela phindze ngikwemukele emndenini webaKristu. Inkosi ikubusise. Amen.